يوم الدين أما بعد فيا إخوة الإيمان نحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله مسبي جلبة تدوبة وبلتنا ونجرناما ونطلناما كالراديو سيتي اف ام إمور دكوما 88.1 hare ko toli moɗon e oɗo radio ko toli moɗon e wallitagol oɗo radio ko toli moɗon e addugol publicité ji mon ɗin e oɗo radio musidɓe julɓe tedduɓe alhamdulillahi rabbil alamin haray karamo ko meɗen oustaz Ahmad haray ɓe senike tigi tigi on hiɓe senorani en ɗo mawdu kelɗuɗo mo tawi oɗo komo fodduɗen e muɗum ɗum ko oɗo waktu zerugol ɗiɗo tanji meɗen haray oustaz haray karamo ko meɗen oustaz mouhamadou amin hiɓe salmina on hiɓe weltani on hiɓe jarni on hiɓe tolni on haray meɗe wiya on ko toli moɗon iɗo weltana iɗon jarna haray hiɗen wondi e nene men hadisa hiɓe kaɓawo machine ji ɗo fiwata piiji ɗin fallodir haray hiɗe weltaniɓe ɗen du'aniɓe kamɓe o ha e hooreɓe maɓɓe ɓen ha e jooma radio on haray ɓe fof maɓɓe hiɓe weltana hiɓe du'ana hiɓe jarna haray yo allah on waɗan en ɗum en fof haray oustaz en meɗe wiya on tafaddal ya oustaz. الحمد لله رب العالمين الحمد لله وبنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. هاي كو دوين فوتادي موضوع من نعم هاي مدن جارني أو موجة أنا وانا بين كردي ومدن دو كو وانا يانغانا دي كادينا كو يانغانو بجول بندي ليدي من ko won ɗon e waɗande golleji buyi kadi ka radio men ko tawata ɗum ɗon ko nawrata leydi men ndi yeeso tawi ko torɗen Allah ko Allah ɓantu fimoɗon e hawridan sawaba e golle mon ɗen haray kadi nde nawnare meɗen wonde jindinde aduna tariki Allah yo Allah on ittan ende no moƴƴiri o yilta cellal ngal e jama o o koray wattande moƴƴude o koye aljanna makko donc haray mawdu mo wonɗen e mum hannde ɗo no jeeya e mawduji ɓurɗi wonde importa yo yewte ka gurdan julɗo on no hanno wuren oɗo mawdu haray wonno de piro wani mana hara komi faala wiide hara ko oɗo attorano yewtereji meɗin hok majji e oɗo koye waɗe so no oustaz tawi Allah subahanahu wa taala muuyi koye murandu yo ha hewta hannde ɗo e si mawdu on ƴette ko ɗum noon haray wiya en torki Allah Allah waɗe nani jeeɓi hokkora en ko moƴƴi kon jokken ɗum ɗon haray mawdu on ko valeur tan neɗɗo on kanko julɗo on tan makko on ko on ɗum woni qimatu al waqtu fi hayatil muslim ko ɗum woni valeur tan on ka gurdan julɗo on donc si tawi woni hara en daari terren ka deftere Allah e ka sunnane laaɗo e ka karankoɓe meɗen ɓen ko ɓe maaki kon ɓay haray ko en yetti en daara e tawen goɗɗo o mara ɓuɗi tan on tan makko o mara ɓuɗi ɗum ɗo ko ɗum waɗi haray e mawdu men on ko ɗo wonɗen e yiirade yeru ko tan on newni ko adi kon taw e ɗan gundan ɗan wonɗen ɗo hiɗen duwa andude valeur majjam ko non woni haray wano inne wano portoɓen kamɓe ɓe andi valeur tan on ɓe gollitiri Allah on okki ɓe sabu ɓe moƴƴini fino ɓe wuurira donc haray landa ko lantoɗen kon ko enen julɗo ɓen hiɗen andi haray valeur tan ka en anda e jawab selluɗon ko imma en anda ma hiɗen andi kono en gollitiral tan men on haray ɗen andi kono en gollitiral tan men on fi honɗum sen daari nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam en daari sahaba ɓen en daari tabi'in e tabi'in ɓay ko ɓeɗo nulaɗo sallam makuno khairul quruni qarni summa alladina yalunahum yani ko ɓuri moƴƴude guiɗe ɗen fof ko guirde maɓɓe nden hikkude ɗon nden en daara tawen kamɓe ɓe jeeruno tan maɓɓe o ba hiɗen andi en fof meɗen e nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓe wanno risala maɓɓe on ɓe yettini ko ɓe nelako e nder duuɓi 23 sahabaɓe ɓe accinoɓen fof julɓe ɓen fof ko ɓe accino on tan ɗon ɓe ɓuratano hono 120 000 personnes ɓe fof maɓɓe e ɓe ɓurta gulu temedere nogay woɓɓe gulu temedere sappo ɓe accinoɓe nombre julɓe fof on tan ɗon kadi hadi islam on ko ɗum woni fayda ka jasiratul abiya ɗon tu woro e Afrique seeɗa ko Éthiopie
kono ɗum e ɗum ɓe wawi gérgol tan maɓɓe on ɓe wawi gorgol tan maɓɓe on hin andi nder duuɓi temedere arani ɗin ɓe wawno hewtingol l'islamu aduna on fof par ce que wawan tan ɗo haade continent ji wona ɗe hondirede ɗin ko afrique e asie e europe donc ɓe wawno yettingol e ɗiɗo l'islam o ɓe waɗi kadi développement ko arabu ko arabu ɓenna hadara ɓenna tayyar ɓenna ilmu ɓenna marifa ɓe wi ko wiyete hadara e ko développement yaaduɗo e jikku moƴƴo e diina jon julɓe ko ɗum wanno ko wiyete tayyar ko développement tawaɗo ko fii gurdam ɗam tun o moƴƴino moƴƴinali fi nder goɗɗon o moƴƴinali fi diina neɗɗo yani ko hunde wirayde nawle tayyar jon ɓe nawa no wigol hadaratul garbiya fewnɗo ni ni développement européen ɓe ɓen no wawa wolle ko inni noon hadara he no ɗuyti seeɗa fi honɗum par ce que kamɓe koɓe golli ko fii no goɗɗo wurira par ce que allah tigi ko yalamuna zahira min al hayati dunia amma nil akhira hum ghafilun yani ko wiyete ko gurna adna ɗum ɗon hiɓe andi fi mum few kono noon yeeso to on kadi ɗum ɗon ɓe tefaɓe landaki fi mum donc haray ko ɗum woni terre maɗon terren ka gandal si ɓe inni al ilm e marifa woɓeni si ɓe inni ilmu ko andugol gandal fi l'islam o anda fi allah si ɓe inni marifa ko andugol fi no wawata wuurde e kala gandal ko yowiti e gurdal neɗɗon donc haray sahaba ɓen nelaɗo meɗen muhammad sallam kamɓe ɓe anno valeur tan on ɓe goltirimo joni noon ko en andu haray hoore manan kumma an neɗɗo julɗon ko adna ɗo ko tamma on ɗum ko haqiqa ko ɗum ɗo woni manan kumma kon ko neɗɗo on tawata ko keye makko on non ko on ɗon ɓuuri marde valeur keyeji ko mari kon fop woodi yuɓe wonde kan e tan on naywa kanŋe kono ko selli kon tan on no mari valeur ɓuuri kanŋe wo jamawo no woni usas no ɓuuri few faami par ce que ko tamma on mo jogiɗa on koye on ɗon wonɗa e feƴƴinde alhaaliji ɗin ka adna ɗo wo ko ɗon feƴƴiniroyta alhaaliji ɗin kala kala joni noon nde hunde ɗa noon ko keye gosa hunta ɗo haaji goto donc ko waɗi goɗɗo karankoɓe ɓe wino kanko ko wiyete kon gurda neɗɗo on ko ɗum ɗo woni neɗɗo on déjà bimana tam makko on ko ɗum ɗo woni neɗɗo on tigui tigui ila kaw jibinaɗon ha kaw maayi ɗo sa nani kaarijo bimana ko tam mo wooda on mo wuuri e mum donc on ɗo woni keye makko e hasanul basri kanko wi tagaɗo on neɗɗo on no hayso ko tan on moɓidira moƴƴina si hande feƴƴi a ɗuytike seeɗa janggo feƴƴa ɗuytoɗa wana ko leggal ñamoto ok ça veut dire ko tan on wonma an tigui an tigui nam ko feƴƴi o ala yiltade ko feƴƴi o hiɗa ɗuytade ko ɗum woni on tigui o ya ha ñande go so tan on lanni ara fi makko gasi a hiɗen andi en fof meɗen ɗan gurdanɗa wonɗen ɗo ko wonɗa e jippirde ko ha ɓenna kaari feƴƴini combat on tiiɗi wo ko fi gurdan ko wakkiliɗa wo ko tinniɗa wo ko wawɗa wo si ɓe inni ruuhu on sortama haɗa ɗon on programme lanni few ila jeññande kala ko wallaka ɗum ɗon waɗata donc kanko wi'i wonde gurdan ɗan ko ɗum ɗo woni neɗɗo on si ɗuytike a ɗuytike si ɗuytike a ɗuytike ko ɗum woni wañande inole ala ɓeydade ala ɓeydade ka jonnoɗa ɗuytoto ɗum woni ɓe wi kala neɗɗo majjuɗo andugol valeur tan makkon ko adna ɗo on tigi ninsay ɗum kala neɗɗo mo andale valeur tan mum on ta kanko himo wawi hirsigol tan makko no hirsiri wo perdingol no perdiniri wo kanko o maapi ko honto o wonata ha fotoro heewa ma si fotoro heewa o wi ya ayuha alladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yafal dhalika fa ulaika humul khasirun o wi ko satti onon julɗo ɓen wata sogodir on perdina on tan on ɗaɓɓere monɗen ma ɓiɓɓe mon ɓen si tawi tu woni an ko ɗaɓɓere ma nden haɗa e ma rewa allah ko ɗaɓɓere ma nden haɗa e ma fama dina ko ɗaɓɓere ma nden e programme ɓiɓɓe ma ɓe ɓeygure ma nden saloto ɗum ɗo haɗa ya andu a tawama e perduɓe par ce que allah tigi wa man yafal dhalika fa ulaika humul khasirun o wi yet ɗon wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati ahadakumul maut fa yaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min as-salihin jonno jawab arɗo yeeso ɗon on walan yuakhira lahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabiru ma ta'malun allah subhanahu wa ta'ala ni o so tawi neɗɗo won tigi o andali tan makko o jogiti ma o tan makko o perdinimo piiji tafuji tun hara yo andu o ninsay ko ɗum waɗi si neɗɗo wo so maayi o wiya e allah wayti hara artirayno lan
mi itta sadaka o fiyo ɗum sabu ko ɗum ɗon mawni baraji mum ɗi mawni ka Allah ko mi wonta aaden neɗɗo moƴƴuɗo jeyaɗo e moƴƴuɓen wo Allah tigi o yeyta ma ɗon ɗon wawata gasgo sin tawi tun dat ma on timmi hara lanni wala yakhira nafsa iza jajaluha walla khabirun bima ta'malun donc hare ɗo elle aya on andintayi woni wonde koye watta yila tammen on en sende se ndaari en tawi Allah subhanahu wa taala o yiɗi en o waɗani en leernogay e nayyi 24 heures on 1400 minutes voilà ko son calcule on taway ɗo himo sendi ha moƴƴi sa ƴettiɗa ka julɗa subaka salminɗa ɗon ha fana ka juulete ɗon fayda tawi ko leer jeetati won ɗon joni noon ko ɓuura fottede yo goɗɗo gollu fiyo heɓa ko ñaama e nder adunan ko leer jeetati sa ndaari ila ka geeƴe ɗen juula haka subaka on juuleteɗo ma ha ado mum 30 minutes tawa leer jeetati no ɗon machallah ɓuura fottede ko goɗɗo so ɗanata ko ila leer jeego ha leer jeetati ɗa witto ni 16 voilà ko ɗum Allah kanko mo timmini tis programme o leer ɗo ko ya gollu tun ta waɗu dewal fes ɗaɓɓu ko ñaama to wakkilo to leer jeetati o leer ɗo wakkilo anda ko honno mayirta ɗum ko leer jeetati tumbiɗo ɗo jokku en ɗam yide jama on donc fiju fowtoɗa an kadi waɗa fijundaru daguindu weltina haqqille maɗen o leer jeetati ɗa yow fowtoɗa e majji mo jillidiri ɗon noon hara o perdi ko ɗum waɗi Allah ko jeetati kadi heddigoy ko on jeetati ɗon o wi janngu ɗon heɗo ɗon bayana yowɗon jokka en ɗam huwodir ɗon yowɗon fija yowdu ɗon e ɓengure maɗen fof ko on jeetati ɗon o jeetati ɗa ɗaɓɓu ko ñaama o jeetati ɗa foto fotina haqqille maɗen o jeetati ɗa waɗu ɗon programme ji maɗin ko yowiti e an ko donc no senda ha jeetatiji tati woni no gaynayi donc Allah subhanahu wa taala kanko hakkin ko mawni fi tan on sen ndaari en tawa mo wondiri fi mum ka qur'an nokkil ɓuri se ndaano goto wal fajiri wala yalin ashar fajiri on eɗen anndi ko noni fajiri wala yalin ashri ko ɓura fottede karankoɓe ɓen kon ko sappo donki on Allah no wondiri ɗen ɗon ka se ndaari inni wal layli iza yawsha wan nahari iza tajalla donc ɗon ko fi jemma on ko moɗata ñaroma fi ñaroman ko moɗata jemman ko se ndaari no ko goɗo inni wadduha wal layli iza saja ɗum ɗo fof ko tanji ɗi wona e wondirede fi on ɗum se ndaari no ko woni wal asri innal insana fi husr ko tan on ɓe wi karankoɓe firoɓe ɓe wi o sa yi Allah subahana taala o wondiri hunde nden koye watta yila hara o andintina woni nde hunde ɗe ko mande valeur nde yitti so wondiri ko tagi kon kanko Allah subhanahu wa taala o hara holli nden hunde ɗon hinde mari valeur donc nden hunde ɗon ko duwande toppitede danke joguite ɗum ko honɗum ko tammen on se yiltike ka sunna nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam en daare tawen hadis mo addi on fi tan on ɗiɗi konguɗi ɗiɗi e nder jowiji ɗin ma nayiji ɗin a tawi ko fi tan wowli nelaɗon sallam ɓe maki so tawi woni neɗɗo on won tigui feƴƴini o woni ka kaburu ha hewti ñande o fokkintinde yogo ka dargal o sottinta teppere makko ha o lande piiji nayyi en andi nelaɗon sallam ɓe makirno no tawa e muɗum sagata yagal makko ngal no tawa e muɗum gurna makko ɗam fof an umurihi wa an shababihi donc ɗum ɗon ko tan noon ɗinno ho ko tan ila ñande helli faɗa ha ñande feƴƴinɗa ko honno gollitiɗa o tan kono wirnoɗen ɗa no leer jetti gollugo ɗaɓɓa ko ñama leer jetti fota ko leer jetti waggol fi dewal e go jokkuɗen ɗam ka an leer nogay e nayyi on fof ko foro fara anda kon ɗum jokkuɗa si tawi ko ɗum ɗon haray andu jawaba mara toon tawi ko ɗum ɗa haray andu jawab ma no waali laaɓi boyi e jawdi ndin kono ɗaɓɓirɗa e kono dépensirɗa e gandal ngal ko honɗum on tigui neɗɗo golliri yen andi gandal ngal ɓe lantako kono ɗaɓɓirɗa kono ko honno gollirɗa ngal ɗum ɗon kadi landete ko ɗum kadi nayi en jangguto se daari en taway kadi Allah subhanahu wa taala dewe men ɗen fop koye tan on o weɓɓiɗe joni se daari subaka on o tan ɗo en ila ɗo ha ɗo ko subaka ɓayen fof meɗen andi al-isra wal miraj alayhi sallam ɓe senike julle nden farlama e maɓɓe ɓe sentike ko bimbi jen ñande jibril janniɓe fi juulugol ngol o janniɓe tan juulugol ngol o ara ka awwal waqt juula wiya donc fana on ko ɗo fuɗɗi o wara ka sakkitore waktu o juula ene ko ɗo hatti
iɗen andi fof awol no yewti déjà naɓe na bas men woni ɗo hannde kono ko ɗo ɓe yewti fi tan on hollugol en fi ɗum ɗon sen daari terren kas horugol suumaye ɓe yasi lewru si nangue muti hunde fajiri on feeri a fuɗɗe horugol sen daari ka sonnaji ɓe na sonnaji on walla ɗum talaga salasata koro yani laaɓe tati woɓɓe ni hayde tati yani filorɗi tati ko tan on lebbi tati on ka sen daaɗa ɓen lebbinayi balɗe sappo si yonti modi mum maayi fof ko tan on fi honɗum par ce que sen wattiniɗa fayda Allah subhanahu wa taala no ƴetti tan on o humidiri e gurdam men ɗan o humidiri e dina men kam o humidiri e dewe ɗen o humidiri fof fof donc ɗum waɗi haray enen neɗɗo julɗo eɗen duwano andugol valeur o tan ɗo ɓuri ɓeeto ko wiɗen kon kamɓe ɓe andi valeur tan on ɓe gollitirimo marsiri ɓe few hande neɗɗo fof no yeeli yewgo wuura ka maɓɓe sabu koɓe gollitiri tan sabu koɓe ƴetti tan maɓɓe on ɓe gollitiri kon joni noon kamɓe le ko gatum kamɓe noon hiɗen andi en fof men ko gatum ɓe woni e ɗaɓɓande fi muɗum enen noon daiman inna rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar enen fof en toroto fof yiɗen ɗaɓɓude joni so woni tan men on jaasi ɓeeɗa haray holli jaka programme on ko wonɗen kon enen koye sama kala jokkuɗen ko foti neɗɗo marɗo yimɓe jowo ñaamoɓe e marɗo ɗiɗo ñaamoɓe ta ɓen ɗon foti wakkilare ka ta ɓen ɗon foti wakkilare marɗo ɓen wuure dépense tende e sirbatejo mara hay goto ta ɓen ɗon ɓe dawdu ɓe artida normalement ko hanno ko enen julɓe ɗen duwano jogitagol tan on ɓuuri heddiɓe ko ɗum waɗi salafu sali kamɓe déjà tan on haari ko ɓe ƴettunomo ɗon ɓe jogitino tan on ɓuuri enen ko jogitiɗen fi jawdi ɗon fi honɗum ɓe jaɓatano perdinde few ɗo anditi ñande goo komin janggayno école mécanique institut goo neeɓi ɗum go aɗo 15 ans aɗo mi artude gaale mi wanno école mécanique o ñande goo janno amen o landi ko fi honɗum e portoɓe moƴƴinɗe e otoji ko télécommande huɓɓinirta ngal sotta huɓɓina ɗumanɗa mo be amen jaabi woɓɓe na ko fi patron yagal mantagol woɓɓe ni ko fi yo ngal laaɓe woɓɓe mo be wooli goɗɗo wonni noon fof so ganda ko ɗum moƴƴinira ko fi jogitagol tan on joni ƴiwgol ma ka bureau ma ka suudu ma ka arɗa ɗo waɗɗa business on yalta ɗon ƴetta saabi yaha sotta otowal ngal ƴawa watta saabi on kadi sotta ɗon kadi yaaɓa ngal fokkita are tan on perdi tan bu yeehi ɗon ɓe wi joni kon ɗon ɗen wadde on tan ɗon mo wawa en nafude goɗɗum ngo moƴƴina waɗen ka saabiwal hara huɓɓinay ngal sotta bafal ngal si naata e maggal yani ko wonayno innen minute goto wonta 10 secondes so tawi kadi ko ngal sofu kadi seeɗa hatta ngal sofora kenente harɗa ɗo ya hewtude ɗo ya hewtude donc ko fi honɗum ɗum ɗon fof ko fi tan maɓɓe on no ɓeydora joni noon daren enen hande ko honto ha honto wonɗen e perdingol tammen o yiya ɗo goɗɗo sagatamo duuɓi nogay ma nogay joyi tawa o janggade école o jangga qouran o jangga métier o wifata o tafata kanko o 20 ans ɗo fou ko honto wonno hari ma ɗum makko bama duuɓi capanɗe ma capanɗe hara ha wendere hande o andalta ko honɗum taw o dowa waɗude ade kanko ko honto waɗi tan makko ko ɗum waɗi kamɓe se dartiri kamɓe fayde nde goɗɗo heɓa duuɓi nogay joyi haɗa lanni janggude enen ko sa heeɓi duuɓi nogay joyi fayde naada hoorema l'école fuɗɗoɗa noon janggude donc ɗum woni tan on hiɗen duwa jogitagol mo anden tan on ko ɗum ɗo woni gurdam ɗam kono ono yeɓa hande oustaz tan on ko ɗum ɗon woni diina kan tan on ko ɗum ɗo woni aljanna ma o ko ɗum ɗo woni jawdi ma ndi fi honɗum se waɗali ɗum e wa'ay wano woɓɓe goto par ce que ɓenni neɗɗo on so andali valeur tan makko ma o andi valeur tan on kono golle makko ɗen fop kono ñamira eno yarira eno ɓornora eno fijira on ɗon kadi haɗa kala an am haɗa wawi wa mummunte no wonirto ko no woni oustaz si Allah subhanahu wa ta'ala ko inni afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un onon on sikkay ko men tagiri on fof mon ko sama kala tum fijo ndaru on wonata ton arton ga ñaawe ɗon hasɓe ɗon jonite ɗon golle mon ɗen a son sikki ɗum ɓe wi nano woniri donc are neɗɗo julɗo on
ko yo gollu ko yo rew Allah ko yo fowto ko yo huwondire ko ɗum ente attawazun yani fotodirgol neɗɗon ka jokkeren ɗan o yahay ka ɗaɓɓugol o yahay ka dewal o yahay ka heɓalngol tamɓengol makko ne marten ɓengol ko ɗum ɓente attawazun ko no wiyete neɗɗo timmuɗo tawa harana sengo wotum o ñoƴƴi no woodi woɓɓe goo ni hannde kamɓe ko fii mbuuɗi ɗin tun tokora yodi heɓori o ɓe juula e subaka ka laawol ɓe juula gueɗe ka laawol fii mbuuɗi ɗin tun ɗum ɗon hatano ko faljere no ɓe duwa sendugol tan o ko ɗum waɗi e yimɓe waaɓe noon ɓe fare ko hasi kon nde wonti no heɓa duuɓi 50 ma 50 ma 60 a tawa e joni fayda programme ko on tigi mari kon affaire labtade tammum on no ɗuuɗi ɓuri taw ko mari tan fiyogol golla ko ara o nawnino puisque fowtaki kadi sendali gurdal ɗam andi hay ñamete joni hande ni fewndo so tawi ono ñande o ko maaro tu ñamoto ñande ko maaro bimbi jemmañal maaro tu on ɗon e ñamude iɗo wawi heɓugol nawnade mo donc tagaɗo waggo golle gote ɗen tun no battina e cellal ma ngal no battina e haqqille maɗen no battina e huwodiral ma ngal sansugol golleji ɗin sansa tañji ɗin no softina goɗɗo donc ko ɗum waɗi Allah subahana taala kanko o signalé law o wi wama halaktul jinna wal insa illa li yabudun ko tagiɗen ko fi dewal ko ɗum o tagiɗen kono ɓa goɗɗo wawata wonirgol ni rewa Allah o jokkintini en piiji ɗin fop fi honɗum fi en wawa andugo ko honno gériten tammen ɗo no wurirten ko ɗum waɗi imam Nawawi kanko wiɗo Allah no laɓɓini ɗo pos ka aya ɗo wonde koye wakkilo rewe mo kanko Allah subhanahu wa taala ko wito wama halaktul jinna wal insa illa liyabudun ko tentinal ngol ɗen ko honno goɗɗo wawata waɗide dewal makko ngal so tawi woni on tigi jogitaki tan makko par ce que anno jeeya e hikmatu sola yani nafooreji ko heɓeten ka juldeji mon kon ekkitay en juɓɓudi e respectugol tan si tawi joni neɗɗon ko juulowo julde jama juulowo suwa ka juulirde juula gueɗe ka juulirde juula tanji ɗin tati kala ka juulirde fana o ala sara futuro tawti ɗiɗa ɗiɗi ko hasi kon on ɗon simo faala kala mo ahude hunnay c'est déjà mo wowti mandi 13h30 ko juulugol 45 ko juulugol donc haray on ɗon déjà mo wowti donc haray o yeɓali ko Allah ko o yeɓata ko yimɓe ɓen ko puisque mo wowti zergol tan donc noon ko darsu noon haray aɗantino mat ɗon formation kelɗo donc se ndadina sa sallam kaɓe maki ɗan kadis maɓɓe ɗon ɓe maki yontiki jogui to piiji 2 ɗo yo piiji 2 arde ihtam hamsa qabla al hams no tawa e muɗum ka wonɗa sagata ɗon ɗo ya nawyude sagata si goɗɗo woni ha woni sagata ko faala wadde o fewɗon haɗa no newi no waɗira ko ɗum waɗi haray Allah kanko tigi dewal ko ɓuuri yiɗde kon ko fewdo ka wawɗa ɗon fewdo ka wonti woni sagata ɗon ko ɗon kanko Allah o ɓuuri yidde ya rewmo ɓe di sa acci ha a nawyi o jaɓay goy sa nawyi kadi kono ko ɗawa ɓuratamo welde ɓe wi ya ndaaru an neɗɗo on cellal ma nga ɗo ya nawnude eɗen andi wonde goo si on tigi no e duuɓi goo nawnaje ɗen ɗuuɗa e ɓuuri cellal ngal ko ɓayinte ko nawyugol ko nawnugol donc si on yewti e duuɓi goo hayso faala wadde ko moƴƴi ko wawata ɓay Allah nde wonno ko yurmeteɗo so tawi neɗɗon ka wawi ɗon himo wakkili himo wadde ko duwa kon fof so nawyi haray mo mari kadi moƴƴere ko wona e jonneɓe mana haray on tigi ko waɗanteɗo ɗon kadi pension haray Allah no yoɓɓude mo piiji ko woni wadde kon saabu ko wakkilino kon ɓe wi on tigi wakkilo wollira ngaalu mum ngun ɗo yo wasude yo wollira gunda makko ɗan ɗo yo feƴƴinde par ce que nan sonti feƴƴini haray ala ko wowle ɓawti ɗum ɗon donc sen daari ɗo en daara e tawen e nder ko sogguɗen ɗo kon ka alqur'ana e ka sunna ɗo ɗen taga ɗon himo duwa économise de tan makko mo duwa wakkilagol jogito tan makko hara on tigi bumpirali ɗum ni par ce que jawdi ni kañum sa heeɓi koya moɓu jogitoɗa hiɓɓa ɗon yaltanayi haajon kono tan ɗum kadi ko hattigollita kanka watamo ɗumannade a watamo ƴettugol haɓɓamo ɗo wigo joni a yomi waalo mi ɗano ɗo fiwata ñallal ngal feƴƴiram wawata gasude si weeti yeehi da wawi noon ƴettugol mbuuɗi ma ɗi mara fiwata ñamuɗi fiwata ɗi lannu donc tan on kañum ko ya gollitirmo ko ya jokku golla o feƴƴay woni donc so ari o yahay woni ko ɗum waɗi haray ɗo ko ɓurma moƴƴalngol ko ya ƴettu tanma on utilise amo e hoore honɗum e hoore andugol ko honto wonɗa moye wadde
taw wo ko honɗum duwaɗa wadde no wirɗen noon ɓayɗen fof eɗen anndi o ler jettiɗa ko ɗaɓɓugol dépense oɗa ko fota ko oɗa ko fi dewale ko huwodire ko way ɗum ɗon donc noon duwaɗa waɗigol an neɗɗo on tawa ɗum no winda ha moƴƴi wallina programme fof no gasta yaade ɗon ɓe wi noon kadi tamma on ko ɓuri moƴƴude makko fof ko ƴettita dépense amo kon ko rewo Allah subhanahu wa taala joni ɓayɗen anndi ɓeyno al adat tan qabila al ibadat isabin niya donc piiji ko tawata kon ko aadaji meɗen fina tawaji ma ko ɗin ɗon jogiti gurna men ɗan hiɗe wawama wontangol dewal saabu anni ma ɗum no tawa e muɗum ɗaɓɓugol dépense anniyagol ɗaɓɓa dépense wakkilo ɗaɓɓa halal wurna ɓe gura no wurna hoore mum walto jama on donc haɗa ɗa windanede moƴƴere e baraji e nder muɗum ɓe wi on tigui watta yila o anda o changement jemma e ñaro maw ɗum ko fiino wakkilora en gandi hadis goɗo no sallah no makuno Allah kanko o fonta e juuɗe makko en jemma fiiɓe ñalowma ɓe yotubu bonnoɓe ñalma o fonta ñalma fiiɓe jemma ɓe yotubu donc changement jemma e ñalowma on ko moƴƴere wonande ma an neɗɗo ko ya andu noon kadi o jemma e ñalowma kanko ɗo himo woni pré e ñamugol kala pihum kesum arku e nder makko manin kala pihum koko woni kesu o woni ha kun tumbike ka nder jemma e ka ñalowma ɗon fima kullarnayi woni appareil men ɗin coñci men ɗin cuuɗi men ɗin ƴowon tun tan seeɗa ta kiɗɗi on tigi mantata ko coñci ko jelu lanni mantata faɗe ko jelu lanni andata ko jelu ɓe wi ko ya andu jemma e ñaroma ɓannay kala ko woɗɗi se jooɗi ke ɗo yewte ni a joni lande 2022 ma 23 ɗe mari o programme ɗo nayi waɗima ka nder jemma e ñaroma o aray kisan yani yukarribu kullu bayit ɗum ɗon ko andano ɓe wi ko en andu jemma on e ñaroma on fanɗina e gurdam ɗam bimana raɓɓinɗina e taw on ko en andu jemma on e ñaroma on furɗina e payku ko ɗum woni a yiyay ɗo hannde goɗɗo ko paykum ko sagata sukul makko fof no ɓawli mo wawi janggo fof toon tawa furɗino kaɓuɗe fof ɓooɓino ƴettay kadi mawɗo laɓa fes a yiyay ɗo hannde goɗɗo ko makko bawa nawɗi ɗo jogui tugo ko janggona ɓe naw yeehi donc ɗum waɗi haare shaari jon kanko winni alam tar anna al yawma asra'u dhahib o inni wa anna gadal linnasirina qarib an a taskaki ñalande hannde no woni feƴƴirde heñan on wiyata e tun niɓɓi donc sen kakiri kadi kala ko wiya ko janggo eɓɓa ka donc kare tan on o ala e habbade goɗɗo tan on o ala e habbade goɗɗo ko ɗum waɗi o ɗo o wi kanko o wiyete ɗo saad a bilal bon saad o rahimahullahu taala o wi wo ayinne goɗɗo e meɗen immo waɗa ko moƴƴi on tigin a mi waɗay mi tuubay on tigi innamo immo waɗa ko moƴƴo inna mi waɗay mi tuubay joni noon tawa kanko neɗɗo on o wona pré tuugol o wona pré waggol ko moƴƴi fi honɗum ko wersindare o woni wadde e hoɗo cheytan tawara piiji makko ko yowiti e gurna makko ɗa ɗum ɗon himo hittinimo wadde bimbe kikkile kono ɗum ɗa o ala e wadde o jokkira noon ɓe wi noon ɗum ɗo ko faljere ni neɗɗo o duwaka perdingol minti goto o duwaka perdingol seconde goto fi honɗum so waɗi ɗum no gasa ñande goo aroyay ka wonata dar berji on yani an jomami torke ma yiltan laalli amalu salihan fi ma tarakt jawabu kon ɗum kalla inna kalimatun huwa qailuha yani réponse on Allah subhanahu wa taala yettoma hande ɗo on yiltago ala ɓaawo donc wa waɗano hanki kon a wata waggol ɗum hande ko ɗum woni haray taga ɗon ko yonti watta yila moƴƴa hara perdinata makko on haray ka lannode yewtere meɗen ɗoɗen en wasiyto jama hulko Allah subhanahu wa taala haray on tigi eto hasiba hoore muɗum fi honɗum neɗɗo simo hasbude hoore makko hasbo hoore makko nde newoto ko ɗum won mi faala wiide simo taskade ko waɗata ko imo ndarude yeeso e ɓaawo palje ɗen hawray donc ɗum woni haasibo an foti ko ɓablanto haasabu neɗɗo on kadi faddin on tigi koye dental wurɓe ɓen o tawa haray yo andu tammakko on occasion no woodi mo wawi heɓɓitago sansa piiji ɗin fof faddin on tigi no tawa e wuruɓe ɓen foti ko payku ma ko mawɗo ma ko nawnuɗo ma ko nawyuɗo hara yo andu himo mari occasion nder surtout e ndu lewru ɗo ɗen andi ɗo nini ɗo no gasa ilay tenen haare sabbo suumaye naati hande ko nogay jetti donc eɗen andi sabbo suumaye si ndun ɗon lanni ko suumaye woni argol ka donc fewɗo nini normalement hiɗen duwa préparagol préparation on ɗo noon na ko wowuɗen kon soygol maaro e sukkar naada
ko préparagol fi tubam Allah subhanahu wa ta'ala fi wagol istighfar fi hebilagol ko honno yangor anta jama on e nder suuma e on ko honno waɗita moƴƴere fi honɗum eɗen hannde suuma e no mari toon sifaji buy no tawa e muɗum wonde ko lewru yurmede suuma e ko lewru yurmede himɓe ko lewru ka bakkatu yaafete ko lewru ka goɗɗo rinɗe naatugol yiite ko lewru ka moƴƴereji sowete ko lewru ka seytaneji dumbete ko lewru tawa ndu dambuɗe aljanna ɗen uttede dambuɗe guitel ɗin ɗi fof majji ɗi ferme ko ɗum waɗi haray en fof men ɗuɗɗinen tuubugo torɗen Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah on okkore moƴƴere makko nden torɗen en fof men yo Allah on tawni en suuma on par ce que ɗum woni haray si ɗum ɗon hewti haray en heɓay kadi no wottiren tammen on haray wassite jama inchallah taala ye respecte tammen on jarama utilisé mo haray no haandi noon on jarama waakir dan alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin oustaz Ahmad haray mi weltanike on min duwanike on min jarni on fota o waɗani en ɗo mawdu labaɗo mawdu hittuɗo mawdu kelɗuɗo yo allahu on waɗu en fof nani jaaɓi nanen oɗo mawdu faamen mo gollitiren haray inchallahu numéro ji ɗin ko 622 83 46 46 woɓɓe seeni keyɗe wernude ɓe assalamu aleykum wa rahmatullah nam ko homɓe wonɓe on to na nam ko toolimoɗon koto mouhamadou ali yo allah waɗu jikku men on jikku saydna aliya nam inchallah nam yawne koto mouhamadou aliou tan on o yi ko fi ɗum yawtaɗo ka yawne ma raɓɓindino lannal ngal so naɓiri ngal ni uttu ette ngal famatako na yafoɗon noon oustaz on faami lannal maɓɓe ngal nam faami ɗo landata ko raɓɓiɗi kon ɗo ko adi kon taw teŋe on ɗum ko jawdi sonnajo on jeeyi no har mi ñametaki few ila kaw jomba ɗon haray ɗum ɗon déjà no tawa e tugale dewgal ngal e tugal ɗenayi no tawa e muɗum teŋe ɗen donc haray surtout si woni ha ɓe rendi ɗum ɗon haray woni ko sonnajo jeeyi 100% kanko jeeyi donc si woni Allah waɗi mawɓe suka on ƴetti ñaami haray ko mawɓe makko ñaami kanko sukanko yo yoɓu nam ko noon ɓe mari bakkati ko ɓe ñaami jawɗi ko ɓe jeeya kon kanko sukanko yo yoɓu jawdi ndin haray ko noon ɓuuro moƴƴalngol kankadi par ce que na kanko jeeyi ɗum ɗon sonnajo jeeyi ɗum ɗon on jarama albarka haare on weltanama haare woɓɓe kadi seni keɗe wernude ɓe assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum salam wa rahmatullah alhamdulillahi ɗon e jaam ɓe gure meɗen ko tolimoɗo nam awa inchallah hande kadi tokoramo welnani en dey nowru holti no woniri amin 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 nam jarama albarka albarka on jarama yo Allah moƴƴina en ella ala e muɗum joni habbe ka derni e ɓe jonno e numéro maɓɓe o inchallah awa on jarama albarka haray on weltanama on jarnama fota inchallah amin 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 waaleykum salam wa rahmatullah nam haray musidɓe julɓe tedduɓe hiɗo weltanaɗo jarna fota woɓɓe kadi seni ke hiɗe wernude ɓe assalamu aleykum naala toon hiɗo anam ko homɓe wonɓe on to nam ko tolimoɗon haray cheikh nam amin 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 on jarama albarka
on jarama o weltanama yo Allah on yoɓon ko on jarama fota o weltanama yo Allah on yoɓon ko ɓuuri moƴƴude e joddi nam musidɓe julɓe tedduɓe haray ɗo weltanaɗo jarna fota haray jama on no senade moƴƴa haray ɓe weltanaɓe fof maɓɓe haray ko tooli moɗon haray oustaz Ahmad hande ka fewdiɗen ɗo yiya goɗɗo no ƴawa ɗo e oto haray himo perdude tan wowla haalaji ɗi alamo e lawol few wowla boneji yimɓe ronka anditude boneji mum ɗin tuuba insino hein nam assalamu aleykum wa rahmatullah ko homɓe wonɓe hon to nam ko tooli moɗon meɗen jenti o nam 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 honno wiwgol ɓeygu koto mum ɓeygu mum e ɗum waɗatake ɗum no harmi few ɗum no harmi goyi ɗum waɗatake no harmi few karama komin nani joni accirenɓe makko jaram namu sa ɗon ko on aada ɗon on aada ɗon ko aada mo fijirtake ɗon ko ɓenta kon ene ko wiyete kon ɗon ko mana ko won ɗon ko mawtu won ɗon ko halkare won ɗon nam haray ɓeygu ko ɓeygu gorko on tunno on no wawa tawde ɓeygu goɗɗo hankkadi ɓeygu ko goto wonata ɓeygu goy wande ko goto wata mo ƴettugo ya famille on fof no ko hara noon ko musidal gotal ɗo wadde kono ara keerol no waɗa haka ɗum hattata pellet ara goɗɗon canta wiya ɓeygu amma tappamo ma ko hay salmingol mo gol tawno ha ɗum ɗon fof haray e haray tawaka e l'islam meɗen par ce que ko buumi ɗo bumanta e ɓenɗon few hay ɓen ɗon haray o bumanto modi makko ɗon ma koto maɓɓe ma ɗuma ɗum ɗon fof haray ɓen ɗon tawaka ɓe wettanta e niqabu ma ɗuma donc haray ɗon koye watta yilay ɗum ɗon palje buyno toon joguiɗe ɗe joguiɗen sifa ɗum duwaɗe corrigé ɗe ko gonga sa ko seeɗa seeɗa inchallah on jarama on jarama albarka haray jama on no senade nam assalamu aleykum nala to hiɗon e jaam ɓengure meɗen ko homɓe wonɓe on to Elhadji Mouhamadou Fadi ko tooli moɗon meɗen weltani on fota yo on yoɓon ko ɓuuri moƴƴude e joddi on jarama oustaz en albarka alhamdulillah nam on jarama fota docteur nam docteur nam nam inchallah nam ko ni yewtirayno ɗon men miniére fewdo jannayno ɗon men to nam on jarama docteur wa aleykum salam wa rahmatullah yettinani men salminago e Elhadji Mouhtar Fadi on jarama albarka jasakumllahu khayra wa barakallahu fikum haray ɓeɗo ko karama ko meɗen docteur Mouhamadou Fadi haray ko kamɓe woni babe Mouhtar Fadi haray ko karama koɓe men kelɗuɓe haray ko ni ɓe jannirayno miniére ɗo makuji mabɓe ɗi no mari naforeji mo wallaɗi nam ko no woni ko meɗen fo meɗen ko no woni hiwroɓe ɗen moƴƴa ɗen jaɗeɓe moƴƴa inchallah assalamu aleykum wa rahmatullah jarama albarka sasen ɓeɗo kelɗi moƴƴa kelɗiɓe jannimen menen kadi moƴƴa alhamdulillah karanko meɗen kelɗuɓe alhamdulillah jarama haray ko ɗum woni haray jaman ko waccirta ɗen ɗo nam enen surtout enen wonɓe e newde ɓiɓɓe ɓen nam ɓayen andi valeur tan on ko heɓɓitagol tan ɓiɓɓe ɓen haray jaɓaali ɓe perda pelle tentini noon ka joueji surtout haray enen ɗo joni en andi buy e meɗen heɓɓititan mum on ka jande o ka golle o men ɓen haɗa en jaɓali ɗum ɗon nam on tigi eto ɓe jangga law nam ɓe nanga goɗɗum law ɓe sooɓe law fi honɗum inde ɓe hewta duuɓi ƴettugol
goɗɗo ma duuɓi moɓugol ɓe nguuɗe tawata ɓe nangi haaju on jarama donc ɗum haɗa ko enen mawɓe halfina ɗum ɗo ko kadi seni keɗe wernude ɓe assalamu aleykum waaleykum salam ko balde ibrahima baraɓe yewtiti min woodi komi lanto ɗum tawi ko nam hara yawnoɗo nam ko ñande mi falɗiɗo falƴere mi wi mi lantoto on yon ɗum mi ar miɗo hawji tawi miɗo hawji yawgo ko juulede juulugol futuro e gueƴe ari mi looti mi paniki mi salli gaaki yehi mi juuloy mi arti few biwranilam few mi arti mi waali e 21 heures mi andi mi ƴetti mi sallikino nam mi joori noon jiɗilam ko honnoon mi referena e on waktu ko waɗoy ɗon ka juulirde mi juuli futuro mi sabbiki ha keeje mi juuli fof mi arti kanko on nam joni karama komin nani ɓe jaabade inchallah nam tafaddal yow donc haɗa ay tango no raɓɓiɗi e jaaboto wonde ɓay tum woni ko marɗa yaqino wonde ko marɗo yaqino haade on salligaki donc en anndi déjà de on salligaki ko non wonno ko fiɓuɗon ka haqqille moɗon donc on waktu ɗon kon juuli on salligaki ɗon haɗa ko yoɓu waktu o inchallah jarama inchallahu taala jarama en anndi qaida no woɗɗo wiɗo si on tigi yani ko fiɓɓi ko laaɓal ngal hay mo laaɓi ko fiɓɓi ko o laaɓa haray o laaɓa nam donc ɗum haɗa jarama sas albarka albarka haara en weltanama on jarnama fota haara musidɓe julɓe tedduɓe min weltani ko min jarni on fota haara ko tooli moɗon ka radio ɗo haara yiɗo weltana moƴƴa haara karama komin kadi oustaz mouhamadou lamine hiɓe weltani on hiɗen weltano kadi docteur ono mouhamadou uri fadi haara en andi hiɓe jenti en fewdo ɗo haara en weltori kadi koɓe jenti hen kon haara hiɗen tori kadi yandi yoɓe jento en oɗo émission juma kala eno woodi haara tigui tigui on ɓeɗo ko jentoto en kon kadi haara no ɓurti moƴƴude woɓɓe seni ke hiɗe wernude ɓe assalamu aleykum wa rahmatullah assalamu aleykum naala toon hiɗon e jaam ko homɓe wonɓe on to awa ko toolimoɗo nam awa inchallahu yo allah o weltanoyen nam nam donc aɗa yiltoto ka sira jangga fi nelaɗo moƴƴa jangga fi ɗengude maɓɓe nden yo jangga fi l'islam o donc haɗa inchallahu taala waɗa yiɗaɓe few nam nam kono so tawi woni hara a anda fi maɓɓe hay hunde sina ko goɗɗo woni e wolde e lawol nam haɗay giggol ngol ko yiɗataɓe kon fayda kala han ñiiɓiroyta moƴƴa nam haɗa inchallah en fof men hiɗe yiɗi ɓengu nelaɗo nde no woniri hiɗe yiɗi juɗo en fof no woniri haɗa ko ɗum woni aqida men ahlussunna wal jama nam hiɗe yiɗi kadi sahaba ɓen fof iɗen teddiniɓe ɓen fof kadi iɗen teddiniɓe fof en ala e maɓɓe hay goto yenneteɗo wasiya on komin torotoma ɗo koyo an koya wakkilo moƴƴa janngugol fi ɓeɗo moƴƴa taraji mo maɓɓe on e siranela ɗon inchallah taala aɗa giggol ngol ɓurta e sembude lallana yaani najma amaɗo fil janna inchallah inchallah on jarama ustad albarka haray ko noon koyo wakkilo no makirɗon noon on tigui eto jangga fi maɓɓe anda fi maɓɓe yiɗa sahabaɓe nelaɗo ɓen ɓe fof maɓɓe hara on tigui heɓali hay e goto yenneteɓe hay e goto yaweteɓe e maɓɓe ka ɓeygude nelaɗo o ka sahabaɓe o haray on weltanama on jarnama ustad haray ko tooli jama on hiɗe weltaniɓe ko 622 83 46 haray ko ɗum ɗo woni numéro on ka radio City FM aray ɗo weltana ɗon jarna fota haray musidɓe julɓe tedduɓe wono gelloɗon noon haray hewti ka wonɗen e waynodirde haray musidɓe ɓen kadi ka lawol kisal hiɓe weltana hiɓe jarna fota haray inchallah haray ko tolimoɗon ko homɓe wonɓe on to nam assalamu aleykum nam ko tolimoɗon faami moƴƴa ko oustage make on dayi ɓe ɓeydo en kadi laɓɓinande nam wosiji on no wi muññika ko on ɗum mako ɗum oustage si tawina o muññimmo yo mara ko fi feere ala o muññoɗi eyo wawa sellude kono en tañini ka haray Allah lon ka fewdiɗo yo faɗo teŋe o gorko o ni o yo Allah subhanahu wa taala yoɓon ko ɓuure moƴƴude joddi hiɗon gelli woɓɓe no habbi numéro ji mon ɗi oustage nam donc haray ko 664 nam 20 97 94 on jarama albarka haray ko ɗon numéro o inchallahu taala nam on ɗon ka wonɗen gollide ka internet ok ko on ɗo woni ka réseau sociaux fiɓe ka lawol kisal ɗo si nodday on ɓayruɓe buyƴe maɓɓe ɗo hiɓe weltani on hiɓe jarni on fota yo Allah subhanahu wa taala yoɓo en fof ko ɓuure moƴƴude joddi yo malnu e yo hissi en yo faami en ko wonɗen e janggude kon o arti kay gollitirgol haray ko musidɗo mon on Mouhamadou Djoulde Diallo numéro on ko 628 08 87 07 et 664 33 06 56
haray ko toli moɗon ka Bagnan technologie service ko toli moɗon ka lawol kisal haray hiɗo weltana hiɗon jarna fota inchallah haray hewti ko wonɗen e waynodirde haray oustaz en mi weltani ko moƴƴa min jarni on fota musidɓe meɓɓen ka lawol kisal ɓe buyi e maɓɓe ɓe weltani on haray ɓe buyi ɓe weltani on hiɓe windani on ga kadi ko laaɓa enen kadi hiɗe weltaniɓe équipe lawol kisal on kadi no weltani on oustaz haray hiɗon duwanaɗon jarna haray musidɓe julɓe tedduɓe haray ko ɓeɗo makete oustaz Ahmad wano gelorɗon noon ko kamɓe woni imamu ɓen ka masjiddu bambete ɗo ɗum ko juulirde idef ɓe wiyetede ko julde turiyemɓe ɓen haray ɗon gueli ko kamɓe woni imamu en ɗon hay hiɗe weltani ɓeɗen duwani ɓeɗen jarni ɓe sowno ɓe senade ɓe yewta en kono hande kadi ko ɓe yewti en kon nanen ɗum to on no wawa kaafa si tawi kaafa kan haray so tawi a soppirali ka kanka ka soppete haray hiɗe reni hande jama on no honno kaafaji ɗen no soppude ɗuɗuɓe maɓɓe namdo sa inchallah inchallah haray wanne en duwaw sa jaram albarka barka shukran lakum jazakumullahu khayra wa barakallahu fikum